yao ya ukuru-ini ni riitana riikitio ni mumbunge wa guthukio ari mwena wa mathioya guku ni kaunti-ini ya Murang'a Sabina wa chege na kuri ugite ati ni gutwara ndereti mbungeini ya gutigirira ati andu akuru aria mari bururi-ini ni makorwo magithaitiro na njira ya mwanya. Mundu witu ti ngedo wa njogu ni aratariria ndeto ino. Haya sana kwa kupewa chakula kwa sababu sisi ni wazee na tuko na watoto wengine walipotelea habari. Ni gikeno gitangihithika kuma kuri akuru makiria ma 1,000 aitura ria cui mathioya kaunti-ini ya Murang'a aria mamukirite uteithio wa irio hamwe na mirengeti kuma kuri gikundi kia Ahadi Kenya unyitaniri na kabu sana. Siku ya leo tunapewa sakura na tutapatiwa pesa ya kusaidia sisi. Kuringana na murugamiriri munene wa kambuni ino ya cothi wa Ngari Mwaura ugite ati makinyanirio uteithio ucio niguo guthaitira akuru aya riri mbura ya eraniire no itanyitwo gukorwo igithandana. So today we decided to come here and commemorate the day with the guys of Murang'a, and the reason for this is because we wanted to create more resilience people. We wanted to give them food, we wanted to give them blankets, especially during this season for El Nino. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa gikundi kia Ahadi Kenya Stanley Kamau nishakaite mathina mamwe maria makoretwo makigererwo ni akuru ari hamwe gukuruhanio na cieko cia urogi na kuimwa ihoto ciao. What the elderly are going through. Some of them are suspected to be witches and they end up being hurt, and they end up being killed. Also, we've had a lot of testimonies taking money. Itacokia riri rirongoreirie gukorwo rigithomithia akuru ihoto ciao ari hamwe na kwiyandikithia gwa kigina kiria makoragwo mathukiirio ni thirikari undu ria Kamau igite thirikari ikurikithia akuru ingi. It's high time that the government should protect the elderly in whichever way possible. Those who are receiving the cash transfer must be protected. Watu wetu wapatiwe pesa za uzeeni, watu wamefikisha 70 years and above. Ona kuri uguo mwini uthingatitwo gukorwo kirora akuru aya na njira njega kuona ingi ao makoragwo makigerera mathina maingi riria matigwo mari oika. Mumbunge wa guthukio Sabina Chege ni eraniire agitemania ndereti mbungeini ya kuongererwo gwa kigina kia akuru. Wazee katika nchi ya Kenya ni vizuri tuwaangalie vizuri, wengine wako katika hali ya hatari wakati ambapo wanaachwa peke yao, ambapo wakati ambao wanajiandikisha ni vizuri pesa yao ifike kama inawezekana. Tutapeleka mswada katika bunge ili wapewe 5,000. Ngiribotera Muingi TV nie njitagwo Ngedo wa njogu. Haya, thengio muno mundu gwitwo ti